Abu, bagaimana hukum terlihat betis bagi pria saat sujud karena tidak memakai celana di dalam kain sarung? Terima kasih. Itanya wadata sujud menyoyak gerung da pingang manyang ikan betih di lugu panjang hanai dalam yang ujung boleh tuul lipat tuul laju urang betih di yang kembali kepada tata cara menutup aurat yutup aurat anu mayang ra ti ra geniring ra yub hana wate sujud deh ra diket nyan deh ra yub kan ra geniring hana pupu nyan yakin taturah karena almarhum mabun dia meng tumbun paneng gelem ke pinggang ija tikan bobete thai ke sujud semayang tuut ke pejaring deh kan uram bobete mentang ujung-ujung ha gitu kamu lo kita ada kiban tenu protes habun ya tak pegang tu tak salah lo kita mutalaah jid nyan ra yub kan ra geniring aurat yang wajib tutup atih geniring ya deh ra penan ujung ulikut ya nyan geniring kan yub kan geniring dia nak buku cuma nya urinang jamun gepakai telekom paneng ketika pi kau beut telekom nyan deh gerak geniring nyan karayub jadi urina mun telekom paneng wate ketika pi mu beut tekedina urin jenga deh karena di dalam mana baje lain menyona baje betruk kena guna karet di nolong nyan lain nyo hana baje kutang kadang-kadang baje kensi kan beut jaro menot gah telekom rayu tekedina urin jenga deh nyan karayu karena yub aurat urina kedih bagatau patapak aki yang geniring jadi beda dengan uragam no demikian.